खुरुमजरी मैम ngase ai beetroot ki yam healthy oiba pulao se sem uchage tawbani adugi ai India Gate ki basmati rice se cup ani lore ado basmati rice leitrasu chumnagi sengdasu yadi yai ado pulao aina fasana sabadadi basmati rice ni hena hawi masak fajabasu heliko aduga minute kun gi oina tinge aduga sigi whole spices mams I haptoini masa in hapa matamda maming mathang mathang ai panjarake ko aduga aina beetroot to smain soire grate tawrasu yai pikna soirasu yai sagi apamba mongda aduga smaina tilhau se smaina mix tawraga sampram hai kitang hapaga khoigi salad oina chabasu yam hawbani ko ado sumai tilhau se sumai tawra masak su phajaba ko hawsam hawbani ma'am aduga sigi maroi ma'am sisu morok sing sisu thaktoini aduga tomato sisu aduga koina pulao hoba matamda biryani gumba hoba matamda ne ko koigi sumnagi thau se hawte ghee na hoba ko aduna ina tablespoon do samas ahum laure jeera khatang thadare aduga tejpata ma thadare aduga sigi cinnamon sima thadare adigi sigi cloves sisu thadare adigi sigi kalimis matum khara thadare mari manga ko aduga sigi elaichi sisu thadare ani ahum ko aduga sina cashew nut tuni cashew nut kha thadare aduga badam sisu khara thadare kitang kitang khaidu aga haitare aduga kismis kharaga thadare aduga moise ngahakang roast tawbirani haidi ngawrani minute ani yoina ko kitang manam nungsinaba aduga khoi pulao gumba sabase moro atekpa hawbani ai moro atekpa ani ma thae aduga tilhau khara soiraga mapum amane thaise tilhau ama thae tilhau di ngawmanga matamda in haibado kitang chanam gumba singi mamanda kitang hana ngawbiyo madi munbada kitang kuina sangbane aduga phasana ngawdrasu thummi ko adugi mase minute ani mu hana ngawre aduga loiba matungda aina hujiki ginger ga garlic ka haidi sanam ga singa do kitang takhaiba do kitang ama hape aduga khogi golden brown kitang mulakpa do adun daw ngawrani khona khara munsale aduga huji beetroot se hape beetroot ki recipe yam lay ko ai di cake hoba kisu hap khibani adugi matungda pulao se hapani atopa su mayam hapsaraki beetroot se yam phaba vegetable ni ko mayam hen khangiduni aduga ai khanena sinba ama hape manungi do lophoga ko manungi do yawradi kitang sinniba gana pulao do hawroitaba maru do lophe to kitang ngawraba matungda ai huji mase thum hapsalani kitang sobo yaknaba ko aduga phadigom powder ga kogi jeera powder ga kitang ama hape beetroot sam phaba poni ko aduga masigi ngawraga chaba adagi ate recipe ma'am ama lay tanda kamai hapkadagi adoisu mathang sum hapsaraki ma'am yam ai channel subscribe tawbiu aduga ngasaina tingibado cheng do minute kun tingiba basmati rice to hapchale aduga haktang suana mix tawba matungda kogi morok ki powder se chili powder su khara hape aduga isingi isagi sangda haptare kayam hena pet pami pamde habedugi matungina aidi sigi cup ahum khaksamu ising se hape aduga chumna thonga su yai ko yabadi atta pressure cooker da aidi anira kam thwani mahi yam hapadi yaroi haidi petladi hawte dana pulao se ko aduga huisel anira kam thoe mane ma'am nungsire huji loire ma'am huisel aidi magi manin chatpa loi khare yengminarase ko phajabane pulao se koi toina sai ngasi so koi breakfast ki sa doini
ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯘꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯕꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯘꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯦꯛ ꯀꯥꯈꯠꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯠꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯆꯥꯎꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯁ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯠꯔꯨꯠꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ